Kembali jebongan salah jegibut. Gila. Terakhir kebedikan jago tunggal dulu. Siapa dia? Cak Matrus sendirian. Semanggi Surabaya Pipi jejak Derip pitelong Jajak Matrus saking kedamu Monggo mriki jaipongan Monggo gendong gendang gendine persak panjenengan. Ayo. Ayo saya mau ojek ke saya. Ya kak, kok ati ojek TV lah kak? Beda ojek nak. Ibu di bengkot. Ibu. Iya. Launan saya. Iya, lorong katanya. Iya. Lorong nyaman sih. Seneng rasana tak karuan jalan santai berbulan sambil mung omongan sambil atik tokan sambil bitopian atena seneng kebaikan iya yang astete kok dalek ya jenoroten omongan setan mas iya banyak setan samperan aduh enggak di kaponan di anak dua enam daripada bajujur tiga bangun keluarga siang ben malam alakoni ngepengki rembuk bapak ojek sebatiknya repen motokan ojek sebatiknya nyari penumpang nyari penghasilan penumpang ratin keberebuan mau tak mikir masalah ongkosan ate seneng rasana tak karuan jalan santai berbula sampai mung omongan topi-topian senggol-senggolan atena seneng kebairayuan jika kau tupang estete iya launan jenoroten omongan orang setak mesti kau tu enggak dermah di kaponan di anak dua
daripada pak jujur ika bangun keluarga siang malam alakon ngepeng dirembuk motokan ojek sepenting nyari penumpang rati kebairakuan mon tak mikir masalah ongkosan. Hatur sepadun, terima kasih atas penghormatan Bung Badrus datangnya dari Kedaung, Pak Kampung Sumaryani datangnya dari Makbe, Kang Cari Abdurrahman Tukul cari anyar di wilayah Sumber. Hatur sepadun, terima kasih.